Көп кенә җирләрдә сәяхәттә булдык. 50-дән артык ил язган. Ләкин аның турында бер кая язган да юк, сөйләгән дә юк. Шуңа күрә шушы клубта сөйләргә, аның турында башкаларын да иҗади битергән. Паблик оештырырга аралаштым, анысына сөйләмәм. Һәм бүгенге чыгыш безнең аз бюджетка экзотик илләр белән таныштырыла дигән темага. Biz 2014 елда Индонезияга сәяхәтебез турында сөйләргә телибез. Biz o'zimiz ikkimiz de o'qituvchi bo'lib ishlaymiz. Shunga ko'ra shunda ko'p byudjet yo'q, lekin az byudjet bilan da ko'pgina ekzotikalar bilan tanishib Nishik biz Indoneziyaga borib ishlaydik. Indoneziyadan Lombok o'travida o'tibmiz. Lombok ham Bali o'travi. Bali o'travini ko'pingiz bilasizlar. Lombok o'travi Bali yanında o'rnashgan. Bali ko'rsatilganda Bali nechik tushirdi. Lombok o'travi Bali yanında. Ama ikisi bir yerda o'rnashgan bo'lsa da ikisi bir turli o'travi. Birisida musulmonlar yashaydi, birisida Balida yashaydi. Nechik biz aday qilishdik. Dürüst aytganda biz sayohatlarda bir qo'ldan planlashtiramiz. Biz ikkimiz de o'qituvchi bo'lgach, bizning yerga kanikularda 2 oylik otpusк bor. Biz har yilni biz ishlaydigan birinchi yilda to'y bo'lgan bizning birinchi yilda biz shu to'ydan so'ng 2 kundan so'ng sayohatga ketdik. 1-2 oy ham yıl sayın şulay otpusк vaqtida biz 1-2 oy sayohat qilamiz. Aldan bir qatordan planlashtirib biz shu otpuskka 1-2 oy qolganda qanday boshimiz mümkünlikler var. 2014 yılda may ayında şu Kazan'dan Kınyak Kınçırış Aziyaga arzan biletler var. Arzan biletler var, şunda Allah'a bulduk. Indi bilet Kazan'dan Bangkok'a işte kire nasıl Hışimin'den, Vietnam'dan Kazan'a. Bu bizge 20 mingga to'g'ri keldi. Anda boshlar Moskvadan Dubayga, Dubaydan Bangkokka. И обратно shu birga 20 ming. İnşallah arzon. Bu bir arzon bo'ldi sayohat uchun. Ondan so'ng biz Bangkokdan uchdik Tayvandga ketdik. Uzoq vaqt Tayvanda bo'ldik. Tayvandan Malayziyaga bordik. Malayziyadan Kuala Lumpurdan uchdik da Lombokka. Ondan so'ng Avstraliya haqida borib chiqdik. Avstraliya kerak unda Aziya shakar qaytamiz. Bunda Aziyada bir ko'p postlar yashash, shunga ko'ra ularning belgilari deb arzon. Masalan, Bangkokdan Suratxaniga mening xatirlayimcha biz 1000 kilosi chiqdik. Malayziyadan bunda Lombokka $100 kilosi edi. $100 belki arzonroqdir da. O vaqtda $100 2000 kilosi edi. 2000 arzon. Hozirgi vaqtda, lekin hozirgi vaqtda biletlarning bayasi tushdi, chunki neft arzon bo'lgach, indi arzon. Topli arzon, lekin shu vaqtda biletlar tamom arzonroq. Hozir balki $50 shu 2000 ga chiqdi. 2-3 ming chiqdi. Avstraliyada, Balidan Avstraliyaga тоже bir 2-3 kilosi chiqdi. Bizga samolyot. Lekin masalan Lombokdan Darwinga shu 3 soat. 3 soat shu uchun 2000 so'm inshaalloh arzon. Kira ishqanda biz Darwindan Singapurga unda qo'yildi. Unda taomda uzoqroq bir 5-6 soat kelasi. Shu belki 1-5 ming qandaroq bilet bersa. Bu bir arzonlashib bo'ldi. Lekin ana tekshiraylik. Ana oxirida bilsizlar nechta arzon biletlar tekshiraylik. Hozir Lombok turunda. Lombokka kelib chiqqach, Lombok bu ekzotik illarda unda ekzotik illar, lekin xalq azrak yorug'roq yashaydi. Shunga u arzonroq chiqadi. Yiroq bo'lsa da unda
Mesela Lombok ішінде саяхат ету бізге бек арзан. Mesela біз Lombokның аэропорты күнбатышта орналасқан, біз кеттік күншығышқа. Мынандай автобусға отырып, аның уақыт алды ойлау автобус или көпшілік ішті машина қатардан бек арзан бәлки есть кейсом келесі не хаталай бұл бәйлері да юллар аларын яшы ләкин юлларда да бұнай бірге ері атта ері шол юлда скутерда автобусда бүтін нәрсе бірге ері мәселен біз арендаға скутер алып келгендік базырақ қиынға қағидалар қолданылмайды, бар да киналарға қарап тұрушылары. Mesela şu автобус ертушісі ол әр километр сайын машинасын кеплетіп алады. Андай бүтінесі кеплетіп. Андай автобус, анда киілген нелер, анда күшілер да, қопшақлар да бүтінесі бірге. Онысын неге де істеді нәрсе елген, туған остановкалары ол қайсы жерде тоқтатасың шында тоқтай. Бізде аэропорттан шықтық та, юлға бастық та, юлда тоқтатылы біз. Остановка деген нәрсе біздің мақсатымыз шушы Lombok тұрағында банан фермасына барады. Күнбатышта қырғи жерде орналасқан банан фермасы. Янды хижина қалдық. Нешік біз үйрендік бұл банан фермасы. Мен Lombok тұрағы турында оқығанда бір саяхатшының шында оқыдым. Couchsurfing сайты бойынша тапқан. Мен де шул білесіңдер Couchsurfing сайтын, яғни кісілер написанлар. Шында шул кішімен сөйлесіп, танышып Couchsurfing аша ол бізді шақырды, біз кеттік аның фермасына, банан фермасына. Ол океан қырындағына орналасқан. Океаннан 20-30 метрда орналасқан хижина. Аларың қалады. Ләкин ол ферманың қожасы фермер біздің турында ұмытқан, біздің телесіміз турында ол фермер болған башқа танышы көпірда болып ішлейкен кемелерді туристар кемесінде. Ол нешедір күнге туристар білен кемесінде кеткен башқа отыруға біздің турында ұмытқан келесімізді. Анасын еске түшірді и біз аның айласында 2-3 күн қалдық болайыш. Ондай хижинада біздің кровать үстінде біздің бір қонақта болды, ішкін бөлерлік. Хамелеон? Хамелеон түгіл, алың есімін мен үйренмін, алың есімін қорау екен. Бұл хамелеон түгіл? Кәлті жылан еді. Кәлті жылан. Кәлті жылан. Ол шу түшәм үстінде тұрдың ішкін бері. Анасын стеналарда скорпиондар да ери, душ кірген жерде скорпиондар ери, шайонар. Анды нәрселер көбінде. Епланда, бәлки таңда көбірек ебірергендір. Тимерлер, бұл ракыбаларының Индонезияның халқы 200 миллион дерлік. Алар мұсылмандар көбісі 80-90% балалары да көп. Şu ailede, біз қалған ailede да. Біз аңлап бітірмедік. Қайсыдыр қалалар şu ailedeki, başka қайсыдыр көршілердегі алар бүтінсі жетіп бірге жүріп кешіледі. Бұл пальмалар, банан ағашлары. Біз анда күн сайын şu ағаштан алып банандар ашадық. Папайялар, ілігі грайынды уақытта папайялар да бар. Ағаштан папайялар. Шынды түген енді. Қырғайырақ не болса да жәннатта яшаған кебек яшады. Аннасын шул Lombok отырағында кішкіна отыраулар бар. Атолы, коралл рифларында орналасқан.
ол утрауларда кіші яшаймы, анда туристлар да утрауларда, лекин шундағы халық, Ламбокта яшайын халық, алар ол утрауларға ял етірге бардық. Біз де ол утрауға ял етірге бардық күні бойына, анда суда yok, бір мәселе yok, ағаштар ғана өсе, бүтін ашақлыққа суны өзін алып келесің. Біз сөйлештік, мына бұл балықшы, ана кимесі білен. Бізді ерткен алып барды, күні бойы шында біздің білен болды, кешпен алып кетті. Анасын утраудан башқан да рифларын ердеген, рифларда сылар ясалып шын үшкен. Микрофон алады, пожалуйста. Сіз төледіңіз ме осы шыны? Иә, төледі қазір үші. Біз аңа... Нет, не будете микрофон. Не будете микрофон. Мен осының бәйесінде қатырнайым, тек арзайым. Күні бойына сол біздің ерткен үшін кеймеді біздің бәлки 500 су төлеген бірсін. Шоқыры. Айтам үшін, анда ең қиметі ол билет алып шында барып жүрді. Анда яшау, анда көп күні, мәселен, фриланслар шында яшайды, Бали утрауында. Шеки беге арзанғатшы. Ламбок Балиға қарында тоғында арзанғатшы. Шеки Бали популяр турист урны, анда бәлер әзір қимет, ләкин бізге шауыштырғанда беге арзан. Мұнда тоғында арзан. Айтам үшін, мен бәлерді қатырайым. Мәселен, шоқ ферма урнында неде яшарға бұл. Біз анда бұшқа яшадық, отельде яшарға бұл. Отельде яшсам бәлки бір біші сылды. Ләкин біз именно шұшытығыне атмосферны хисету үшін шында яшадық. Утрауға барып жеттік. Утрауда мұнда нейді шекшістасу. Мұна бұл Ламбок, шүшікшіне утраудан Ламбок утрау көріне. Ламбокта ол зор вулкан бар. Ринджани есімді нашу вулкан. Біз ол вулканға да жеттік, сынырақ седермен. Мұнда шунды тігінейді. Мұнда бұл атол рифларда орнашқан. Мұнда рифлар башлана. Мұнда кіресіңгі шепшістар шунды тігіне су, көріне шестар екен, тігіне және тәпін, ғайысқа тігіне. Кіріп, шумасында караларын күзеті башласын. Маска киіп, мұнда каралар, недегіне каралар еп, балықлар, мұнда бұл атол от тізілі, ол каралардан келіп шыққан известан тізілі. Шутарға бар қойды. Бүйк арзанға түшті біз. Амансың, шымна Ринджани вулканы турында да селеп кетірге тілейм. Ол Индонезияның биіктігі бойынша екінші вулканы. 3600 оның биіктігі. Индонезия ол анда биік вулкандар. Ол тігіне сейсма шынды тігіне зонда орнашқан. Бұл Ринджани вулканы, ол 3 литран вулкан. Үштеп келу. Түтінді шығалы, магмалары шыға. Біз бұл Ринджани орнашқан бір ауылға келіп жеттік. Автобусға отырып, біздің да бұл ауылға келіп жеткеш күшілер шек бақшалды күшілер. Бұл проводник, ұйымда мұнамынса, ол бізге аңлаттың денешек нәрсе екен. Хәм шушы ауылда арендаға шушы йорт алып, бөлме алдық арендаға, оның бәйесі бәлки 200 болғандар. Бұл ауылда түгілі біз башқа ауылға кеттік, жеңгерек болған. Бик арзан, анда аудан бронер терелі керек түрі, шында нәрсе тауып болады. Әр кішіден сұрасаң, бөлме бар болып, анда рахатады. Біздің ақшармен 300-400-500 сумма қолды. Аушақта да әлі завтрақта, ертеңге аушақта, кешке аушақта. Екінші күнде біз Ринджани
вулканнан менеп киттек. Анда менергә бик озак. Кешеләр гадәттә 2-3 көнлек маршрут сайлый. Бер көн менәләр. Аннан соң аска күл янычар, центральна. И икенче көнне кире төшәләр. 2 көнлек сәяхәт. Безнең вакыт әз булганга без моны бер көндә эшләргә булдык. Шуңа күрә сәгать иртәнге 6-да якты булганчы менеп киттек вулканга. Башта менә тропик урман буенча нәрсә монда тропик урман. Анда маймыллар да йөри. Бу маймылны мин якыннан фотога төшерергә теләгән, ләкин ул миңа бик агрессив маймыл булып чыкты. Тешләп алды диярлек. Кашып өлгердем. Мин арттан йөгереп башладым. Анда Ламбокның бер начар ягы, анда туристлар булган җирдә очракмый. Без бу Ринджани милли паркта урнашкан, без анда кирер өчен түләдек. Ничәдер сум, ләкин түләнмәсә дә ничәдер шушы кешеләр булган җирдә чистартылмаган, начар. На скамина таба анда үсемлекләр үзгәрә. Бу шул анда бу сукмак бара. Шу сукмакның чабда кешеләр. Бик арда инде. Скамина биштер. Мин 5 саатта менеп җиттем. Элиза әзрәк әкренрәк менгәч, мине калдырып, үзем алгарак киттем. Элиза 6 саатта да, шул кире. Кратердан, шундай манзара, без кратер. Монда аста күл, бу вулканның жыгылысы. Моннан тынчырак тора. Бу эшләтер вулкан. 5 саатта менеп җиттек кратерга. Күлгә төшер өчен 2 саат вакыт кирәк. Эльза калды кратерда, мин киттем күлгә аска. 2 саат буе. Ләкин 2 саатлык юлны мин 1 саатта барып җиттем, чөнки вакыт аз. Караңгы булганчы эшләп бетерә кирәк. Намда күл. Күлдә изеп була. Изеләр суы салкынча, ләкин рәхәт чиста. Намда изеп барып җитеп була җырлый. Анда кадәр измәдем. Ераграк ишеки, реаль изеп була. Кайсы көннәр Магнада чыгала, без булган көнне Магнада юк, тәтегенә чыгып тора иде. Тутын чатырында бәлки булгач бик күрмәде. Хәтта монда язып, монда чыгып күрде. Кешеләр сәяхәт кешеләр палаткалар белән ярмында калалар икларга. Кеше гадәттә кичкә менеп җитәм монда. Күл янына, анда йоклап калалар да, икенче көнне буе төшәләр. 2 көн. Бәлки 3 көндә булыр. Без шушы елны 1 көндә эшләдек. Без төшеп җиткәндә кире караңгы иде инде, аяклар да йөрми иде. Аннан соң нишәндә без саат 6-да иртәнге 6-да киттек, саат төнгә 10-да килеп җиттек. İskender, Səbik kibik neylər bilən real түгелеме менергә? Менергә реаль түгел, кайбер җирләр бик тиркә. Мәсәлән, кратерга хәтле менеп җитү 7 түгел, 12 километр. Кратерга 12-13 километр. Кратердан монда күлгә төшү тагын 5-6 километрлар. Кратерга авылдан кратерга 25 километр, монда тагын 10 километр, 30-33 километр булгандыр. Әтәмче аяклар йөрмәйди, кире бу йөрдебез. Эльзанда яватты тегендә кратерда. Монда сак. Без яшәгән хуҗа безнең бер көндә булай менеп җитеп кире төшкәнгә ышанмады. Алай була алмайды теге кешеләр реально. Biz әзерәк тегене Россия попробовать үзен. Менә шушы безнең Ламбок утравына сәхәт. Шу мисалда мин шу экзотик илләргә дә бик арзан бәя белән сәхәт итеп аңлатасым. Әтәмче бик арзанга төште. Ул безнең
Yaşam urunu bir iş yüzlükte son Uşak'da yaşam olan Couchsurfing boyunca. Mesela Couchsurfing saytında da Avrupa'da zor şehirlerde urun tabu bir gavur. Ama şunda egzotik illerde alar bir bizleri bulmak yaratır. Rahatlanıp kullanır. İskender Akbar'la neçe so'm gitti bu seyahatga? Babam bu karına aytalım mı? Yo'q, siz bana 8 yil Bunda 8 yıl olmasın, 6 yıl bu atı bilmesin. Hazır. Alo, başla. Tayland, Malezya, Индонезия, Австралия, Сингапур, Вьетнам, скажем, Бельгия. Сейчас он тендериканта. Изили, кис, Biletler, ha? 120 Mansur. İzili kis, ben hiç anlamadım hazır. İyi, izili ile 200 arasında. 200 İyi, bu bütün narsa bilen bilet beyeleri, yaşam urunları, otel beyeleri, oşo beyeleri bütün. Vizalar da. Ya iyi Avustralya biz vizalar yasattır. Avustralya viza vaqtda 5 ming turaydi bir kishiga. Bizga umuman. Shu kerak ekan. Aytamish eng qiymatli biletlar olib shunda borishdi. Lekin tege monitoringdan büyük arzon biletlar hozirgi vaqtda da 20 mingga to'g'ri bo'la biletlar. 20 mingdan arzonroq bo'la. Masalan, shu ko'ra unda gel monitor tuturaq kerak. Bu borasa bo'lsa. Na hozirning yanında azrak lifehack yazganında nishik biletlar tabura. Hazır koyalım. Türlü saytlar özellikle. Mesela ben Mamon'da Scanner.com, Skyscanner'da koyayım. O kostların bu saytlarda bulur. Kaybırına şu Asya'da da bir köp low costlar Air Asia mesela. Onlar şu agregatorlarda göstermeydi bu saytlarına göre. Kaysi vaqtda mesela Air Asia'nın boşlarda biletler var. $1 biletler var, $10, $30-50 kadar geliyor. Ondan sonra türlü datalar var. Mesela bugünkü ertege reis 130 reis yoktur. Yakındağı aeroportlar. Biz başta Bali'ye şasıydık. Lakin ondan sonra Karagaş, Lombok'a bilet 2 tapkırga arzonlara gidiyor Bali'ye. Şokra yakındağı aeroportların karab tağında arzonlar. Mesela hazır nege planlaştıran aprelga tam barası şey var. Anda Kazından turga açsam benim bilet beyesi neçe 60-70 binlik. Başka yakındağı aeroportlardan tur bölümü olan reislerini alıp karak 40 bin, 20 bin ayırmalı. Şular bilen karağa şundan da arzon biletler tabi. Yaşam urunda, yaşam otellerine booking saytını bilesizdir. Mesela kurortlarda anda sezon bulma vaxtda bir orazan beyler var. Biz bu aylar bilen dekabr ayında bu ayda Sochi'ye barıp qaytdık. Olympic Park otelde yaşadık bu aylar bilen. Anda 3 yıldızlı otel. Şved istəli boyunca ertəngə aş, həm kişkə aş, balalara eşkinge, eşitin deyip aldılar alanında. Her birisine 1700 geçti. Bu 3 yıldızlı otel, Olympic Park'ta, Olympic Arbitrar arasında Şved istəli bilen ertəngə aş, həm kişkə aş. 1700. Bu şekilde. Biletler... İş gün geldi. Mesela biz şu 2012 yılda seyahat vaktinde Tayland'da bir sezon değil, Jeykin'de sezon dajdi yağmurlaşır. Hem şulay biz anda konservatuar yerlerinde otellerde kaldık, çünkü biz maşinamdan seyahat etkendik. Anda kilesi yurtta beyesi, şunda yaxşı otel, hem yurtta beyesi o otelin. Çünkü turistler az, lakin şu vakitte anda yol itirge bular, süpürülge de bular. Anasın, tamam.
Mesela şu turistler egzotik illerde, yani Asya'da anda aldan bronir kirek mi artırlardı. Bu ülkeye bronir sen kıyat arzınarak var. Avrupa'da başka Amerika'da. Amerika'da kim batış Avrupa'da hem Amerika'da. Anda bu ülkede bronir sen kıymet kaçı. Anda olan bronir kirek. Mesela Asya'da nasıl Kınçış Avrupa'da biz bu yılına Kınçış Avrupa boyunca seyahat ettik başına bilen. Anda biz kınında bronir hatırlarına bir orzaman düştü. Lakin o Amerika'da, Batış Avrupa'da var. Türlü aksiyalar var. Airbnb saytı bilesidir. Onda da bir orzaman hazır arındır. Couchsurfing saytı bana buruşka yaşarga bilemiz. Şulupna seyahatleme klubu kısalarında tatarlar için couchsurfing kıbrıs'ta da bulduğunu hatırlamız mesela. Kaybır illerde platında yaşarga bular. Mesela Skandinaviya illerinde, Norvegiya, Şvetsiya, Finlandiya biz anda 3 yılını seyahat etken koyular boyunca maşinada anda palatkada yaşav için ideal bir durum. Atırlar bir kıymet jeykini, atırlarının bayası belki 150 eurodan başına bir günlük. Şu an kadar bütün kişi palatkada kalan. Anda salkın tübül, жылы Palatkada hem yıkı mesela topşıkların anlamı var mısın? Minus mesela. Yani da tıgınayım Skandinaviya illere o ideal alarda yol boyunca bir kup tuttırgan orunlar anda duşu var, tuvalette koylar salkın su var, biri var. Kempiklarda var, bir 10 euro төлеп, Бушқа да Скандинавияда қабыл бола, анда Скандинавияда бір қағида бар. Hər кіші біртін hər тілеген жерде қона алу. Ләкин ол кіші yaşagan орыннан кемінде 150 метрда ераклықта болады. Мәселен, біз барабыз дейік, Норвегия бойынша түнні 2 келе тұқтайбыз да, машинаны юл қырында қалдырабыз да, қалақтың жайымыз да өтеміз. Как шушылай үшін? Анда бір кімді сені полицияда әлде текшермей нормаль көрінішсін. Жаңа қайсы уақыт машинада екіла бұла, андай вариант. Ол сен қаталыз. Мұнысы, әгер де машинада барғанда, мәселен, бір нұқтадан екінші нұқтаға тез уақытта барып жетерге тілесе екенсің, мәселен, 2000-3000 км, 4000 км, ләкин атырларға уақыт әрәм етмеші, bir 2-3 saatlik var olasında yansın tanışmamız. Ama biz bu yıl Kafkaz'dan qaytkanda, şolay biz Vladikavkaz'dan şehir gittik biz erten. Qaydır Saratov yanında bir 3 saat yıklab aldım. Şol men ajittan nasıl kire Kazan'a qaytmıştım. Şolay da variantlar köp bilirsin. Anasın seyahatler kup saytlar var. Onda da iyi yerden toplanır. Belki sıralar varmış bizim onun. Hayır. Senin göre nasıl seviyorsun? Sıralar. Siz tam qaysi illərdə buldunuz? Skandinaviya illərində, demək, Indoneziya yaxlarındayım, Argentiniya, tam qaysilərində? Bütün Европаның барлық иллерінде Америка, İslandiya, Mongolia, Россия бойынша саяхаттегенде Байкалға қадар, Алтаймарға, Кавказда болған бар, Грузияда, Армения, Түркияда болған бар, Африкада, Кенияға барған бар, Египет, Иордания, Израиль. Mesela var volonter programları. Siz programlar bilen Kazakstan'dan var, lakin volonter болар үшін анда вақыт көп керек. Мәселен, меніңше студентлар үшін де жақсы. Мәселен, өзім мен студент болса, мен рахмет етелдім. Қазір вақыт дұрыс еткенде жоқ. Шул саяхаттагенде. Так бик шамай бір волонтер программа. Башлар үшін, менә шушындай сәяхәтне башлар үшін qayсы илне тәкъдим итәләр яки континентны? Ең оңай Скандинавия илләре. Анда
Сәяхәт үшін бүтін условиялар бик рәхәт. Ләкин ул кыйммәт бик кыйммәт. Ашау бәясе мәсәлән бер Норвегиядә шаурма ашарга теләсәң, аның бәясе бәлки 1000-1000 Безнең акча белән. Норвегияга мәсәлән без ничек бардык? Без бит машина белән бардык. Без мәсәлән Петербург аша Финляндия, Швеция һәм Норвегиягә барып җиттек. Без Петербургда Лентага кирип, машинабызда ризыклар тиедек тә инде кирәк кадәрендә. Һәм шулай итеп сәяхәт иттек инде. Ләкин biz үзебез әзерләдек, чөнки анда әйтәбез бит, анда хәтта отельдә кайдыр калганчы кызыграк менә шулай үзеңчә сәяхәт итү. Һәм анда бөтен әйберләр дә уңайлы. Безнең үзебезнең анда палаткалар, кечкенә генә үзебезнең газлы плитка бар, бөтен җайланмалар бар, алар сатыла, алар кебек тә түгел. Һәм шулай без әзерләнеп бардык инде. Ләкин без бит Норвегиядә ничә 10 көн булдык. 10 көн җитәрлек, түзәрлек. Шуның 2 көнен без әле кунакта булдык, 3 көнен. Birisi Oslo'da da bizim dostlar var idi, hem birisi Dünya'daydı, da couchsurfing'imiz seyahat ettik. Ondan sonra da başka illerge köşkenden de beyler yaşlar bulgandan da yine mümkün kafada varıp giderken. Dus onu söylesin indi. Biz Norvegiya'da yanında büyük kıymet açıyor. Lakin etemiş, anda 5 kilometre sayın yolda tutup yol etrafında var. Bizde kebek Ширак түгел алар чиста, идеаль. Туалетта, идеаль Норвегияда юл өстендә булган туалетта кайнар суда бар. Идеаль чиста, анда кагаз салфеткалар бар. Су, mesela anda телесен индижимдә суны эчәргә ярый. Краннан ярый. Финляндиядә, Швециядә да шулай мөмкин. Менә минемчә башлар өчен ул идеаль. Машина белән барып була. Юллар бик яхшы. Европада һәр туристик урынга барганда юл яхшы. İskender, машинада барыр өчен ул бит Европада син безнең права ярыйчы. Ярый. Безнең анда читне узганда green card дигән страховкалар кирәк, башка нәрсә кирәк. Машинага. Безнең праваны күрсәтеп син йөри аласың. Анда бит срочный син права. Анда кагыйдәләрне бозмасаң, сине беркем туктатмый. Документыңда тикшерә. Аларның туктатырга хаклары да юк, бозмасаң. Mesela автостоп için Türkiye yaxşı değil mi? Bizim Türkiye'de автостоп ne var? Kolay anda hatta mesela bir birisinde yol üstünde uzunluğuna oturup kaldım da yine de istedim ki ben turam. Bir iş maşına kilip tutadı. Siz ne yıkırgen mi? Aşatırgan mı? Kadırgan mı? Yişetirgen yişeptirasız. Dışarıda ben kolunu kötürmesek de şu vakitte seni hem şu vakitte Kafkaz'da yaxşı. Ne? Tanıştılar hatta. Biz bu yılda ata-analar için, bizim məktəbdə qoşu bağlar ata-analar için Kafkaz'a uyuşturaq ediyoruz. Bu seyahat. Jelkin. Avgust'ta. Elbruskanlar getiriyoruz. Neçə kişi bağlar? Bağlar için değil, ata-analar için. Tiler için. Nanda benimse tileyen kişiler koşulalım. Bir 10 kişilik grup kişilik. Bizning shu seyahatnoma klubining Tatasha plani. Demak, bizning Tatasha plani bu ishga boshladi. Anda hozir 150 gina terisi kishi, shunga ko'ra qo'shilamiz. Anda yozilgan bo'la o'zingizning taqdimlaringizni, milliy illar sizni qiziqsindira. Masalan, menimcha kimdir qo'yadi planlashtirar ekan borarga. Endi kengashlar berarga mumkin, endi bera olamiz. Birinci slaytda qo'ygansiz. İkincisi ol aralaşıq klubu, onun neçə planı ayğa bir yığılıb. Məsələn, bir illər turunda söyləşib, səyahətə başlandı. Tatar couchsurfing bu indi көптән уйланылган план. Tatar яшьләре форумында да һәр вакытта без моны ишетеп киләбез инде.
belki birinci şiganışın başarıp bulur. Türlü illerde yaşayışı. Tatarlar yana qunaqqa boradi. Eğimde mesela men bir ilge baramın da Tatarlar yaşaganı bilemiz, bir ne kadar praktikuyuz bizde. Bu indi bir bilmem sayt aşamanda. Belki numaranın schemasını olabilir. Sayt aşağı tema aşıp. Tema aşağı da eğimlemeyin, bunda şu şehirde yaşayayım, günlerdir yemde bana yazalım. Tatar etnoturizmi mısınırsa? Ona biz Troysk boyunca bir Tatarlar bilan belli bo'ldilar. Tatar mesela Tatarlar bilan belli olurlar. Türlü şehirde Tatar bisteleri var. Tatarların tarihi urunları var. Mesela bizim Jüketov degan shahar bo'ladi. Anın urunu var. Mesela Tatar Tatarlar. Çok etnoturizm. Birge seyahatler kılı, ekspedisiyalar uyuşturup, hem Tatarşa travel geziyor. Şimdi biz Tatarşa yaxşı Tatar karta tutarız. Seyahatlerle başlayalım. Вконтакте seyahat ne deb atalab endi u Türkçe? Yazsana. Ссылкасын yaz. Unda birinchi saytda bor. Sizlar eng so'nggi qaya bordingiz, qaysi ilga? İlk sınır qaysi ilga? Sayohat shu Sochi bo'ldimi? Biz bala bilan o'rnatdik Sochi. Biologiya boramiz. Biz jeykina borgan edik. Elisi bilan Kınşırış Yevropa illari bo'yicha biz boshqa Islandiyaga bordik. Mashina bilan Rigaga bordik da Rigadan mashinani qoldirib, ondan Islandiyaga chiqdik. Keri Rigaga qaytdik da ondan so'ng İslandiyadan Rigadan gittik Balkanlarga. Serbiya, Chernogoriya, Bosniya Herzegovina, Gretsiya, Albaniya, Makedoniya şu illerine eğlenip ondan sonra Türkiye'ye varıp Türkiye'de bırakıp kaldık. Türkiye'den Gruzya aşağı, Kafkaz aşağı girip yaşadık. Paradeniz oyunundan var. Şunu sen. Sıkı yazısın mı? Sıkı. Нам да ссылка на естественно, нам да оставим. Нам да ссылка естественно. На дублирование. А? Дублирование. Дублировать треба? Да. Это было трудно сама. Bu yılғы jeykini bargan İslandiyaga mesela seyahat. Biz İslandiyaga barga uylamagan edik. Bizni xiyalda var idi, lekin u qibat. Ham iyul avgust u eng shunday qiymatli vaqt. Ham unda 8 bir necha atna qola shu biletlar bilan kelib chiqdi da ham endi bargash. Там нас. Ну менә шундый билетлар килеп чыкты да һәм инде без Европага барабыз икән әйдә алса Рикоша узыйк һәм Исландиягә барып киләбез. Шул исәпләндек. Майда Рига аша Финляндияга барган кто буенча мәктәпләргә. Һәм кирәк вакытта Рига аша аэропортта утырганда мин анда бер объявление Ригадан яңа рейс Исландияга бик арзан бәядә. Шул икенче көнне без шул билетларны алып инде ул безгә бер ничә Ригадан Исландияга 7-8 мең. Приятка и обратно 8 мең. Безгә булды. Без Рига барабыз. Исландияга. Чөнки җәйкене иң торф вакыт анда бездә бик кыйммәт 20-30 мең. Исландия.